Hi, Reb. All right. All right, Joe, kif aħna? Mux ħażin. Lesta biex tipprova ir-riċetta li għamiltlek. Lesti biex nibdew dat chicken wings. It-triq tiegħi mal-Mike Ċina bdiet minn meta kont żgħira. Kont nara ħafna l-papa tiegħi isajjar fi kċina. Dejjem jara saving ta' bl-ingredjenti li jsib. U dik ispiratni biex anka ħadd kors ta' ITS. Ftit xhur ilu iddeċidejt illi nagħmel Instagram page u nibda food blog li jisimha Scrumptious Malta. Joseph iċċallenġjani biex nagħmel marinated chicken wings bil-Pepsi u nservihom bil-mashed potatoes. Chicken wings hija xi ħaġa li jiena qatt ma kont sajjart qabel. Ara x'kien ġietek f'moħħok illi tagħmel il-chicken wings? Deċidejt fuq wings u rajt kif daħħalt il-Pepsi bħala parti mis-sos ta' riċetta. Kind of, hekk ġiet. L-ewwel darba l-għamil barbecue sauce hekk from scratch, kind of. Ejwa sa. Pepsi qed jintuża bħala ingredient fil-marinade tal-chicken wings. Qed jintuża biex jaqqat l-ingredjenti kollha jagħti sweetness, kumbatti l-spiciness tal-marinade u anka il-chicken wings itihom dik il-glaze u l-stickiness wara li jsiru li hemm bżonn. Għax jidirla. Eżatt kif orritthom jien. Taħlita tal-affarijiet bil-Pepsi jekk jisam dik l-stickiness li semmejna waqt li konna qed nagħmlu riċetta. Very well done. Proset.